لە هەر شوێنێکن بەڕێزانم سڵاوتان لێبێت من کامەران حاج عومەر باسی ڕۆژتان پێشکەش دەکەم. باسی ڕۆژ دۆسیەکانی ئەمڕۆ دەگوازێتەوە بۆ باکووری کوردستان و ڕۆژاوای کوردستان. پرسە گەرمەکان لە باکووری کوردستان و ڕۆژاوای کوردستانە. بۆ ئەمە بەستەش لە تەوەری یەکەمماندا میوانداری بەڕێز سەرتاج بوچاک سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردی لە باکوورمان کردووە. بەڕێز سەرتاج بەخێربێن بۆ کوردستان 24. ئێوە باش مەرحەبا. وەکی دیارە دوو ڕۆژە کۆنگرەی خۆ دەبەستن پارتی دیموکراتی کوردستان. ئەو کۆنگرە گۆ بوون بە سەرۆکی پارتی نوێ دیموکرات دکارن چه گۆهارتنێک چێ بکەن؟ نەها ئەو کۆنگرەی مەی 11مین بوو. لە کۆنگرێدا me dixwast me guftgoh kir ser siyaseti me duwa roj û kongreyê me biryar da ku partiya me wekî partiyekî yasayî li Tirkiye müracaat bike. Ji ber ku em dixwazin wekî partiyekî yasayî siyasetekî aşîtiyane demokrat û Kurdistanî û netewî li Kurdistana li Tirkiye û li Kurdistana Bakur bimeşînin û biryarê giring ew bû. Ew yek. Duhemîn em dixwazin bi vî xebatî yasayî de dixwazin yekrêziya PDKyan li Kurdistana Bakur pêk bînin û sêyemîn em dixwazin li gel hemû partiyên Kurdistanî wekî hevkariyekî wekî blokekî pêk bînin û xizmeta stratejiya Kurdistanî netewî. بله تو بەری وەسا گوتە بێژیت di salê 2013 de yanî dixwazin parteka yasayî li Tirkiye çê bikin. Çima ew dem çê nebû? Nûka carekî din ew daxwazî dixwazin. Niha daxwaz tiştekî din e derfet û şertên mecin li Tirkiye tiştî din bû û hinek jî pirsa rêxistinî bû. Bo wî yekî ew mesela heta îro ajot lêbelê li vê derê li biryarê kongreyê me wisa ku kongrê ji me re gotiye nav 6 meha de pêwîst e em partiyê yasayî damezirîn. Eger me nikarî bo partiyê yasayî damezirînin pêwîst e nav 45 rojan de kongreyekî giştî pêk bînin û ew wezîfe bidin heval bilê. بله gelek car dipirsin endamî kongre çima kongre yaxud ew partên berhelistîn partî we ne çima kongreyê PDK li Hevlêrê çê dibîtin li Diyarbakir çê nebû? Daha em xebatê me û çalakiyan me li Kurdistana Bakur me bi avakî rêwa pêk anî. Lêbelî yasayî nebû. Ji ber ku partiya me hîn yasayî nebûye bo wî yekî me got cara dawî em ê kongreyê xwe yê 11mîn li Hewlêr paytextê Herêmê Kurdistan pêk bînin û li vê derê münaqeşeyî guftugoh giring bikin, biryarê xwe bistînin û înşallah li ber şunda em ê hem kongreyê xwe Yani hem tu dixwazî bêjî nûka ew kongre li Hevlêrê hatîte sazkirin bi şêweyekî nayasayî bi qanûnî Tirkiye? Daha em ê wisa bêjin. Tevî rewş li Tirkiye hatiye guhartin lêbelê li gor yasayî Tirkiye em nikarin li Tirkiye niha kongreyê xwe wekî em dixwazin pêk bînin. Mesele ew bû. Wekî Yani metirsî we niye carekê din got vegerine Tirkiye yanî hêzên emniyê Tirkiyen got bêne girtin? Na. Ji ber ku em siyasetekî aşîtiyane demokratîk dimeşînin û piskirêkî Kurd gelek vekirî li Tirkiye her derî em me deng dikin û dibêjin li gel hikûmet li gel parlament li her derî ew mesele em eşkere dipeyivin û daxwazê xwe diyar dikin. Zor baş. Nûka Partî Demokratî Kurdistan Bakur, Partî Demokratî Kurdistan Tirkiye hene. Yek amanca wî hene û yek siyasetî wan heye. Çiman got du hizbin, du partin? Belê. Daha min pêşî da ji me got yekrêziya PDKyan me behsa wî kir. Rast e du partî heye
وقتا که دو پارتی هیا دو سری دبا و مجموعه انسان تبدیل هبی دبا جبوی یکی او کماسی که هاتی چی کرد ام دخوازن به خباتی که یک ریزی لحولی راک باش خواستەوە چییە؟ ینی پرۆژەیەوە بۆ باکووری کوردستان چییە؟ گەلک جار دەبێژن ینی پەدەکە ڕێگایەن ئاشتیمە دەخوازن ئەو ڕێگایە ئاشتی زێدەتر ئەگەر بۆمە بەحز بکەیت چەوایە؟ بله نها لگو دیتنا ما لکردستان باکور دما شری چکتاری نینه ام اوسا دفکرن کو لگو شرط ایرو باشتره جبو همو پارتین کردستانی خباتی کی سیاسی و آشتیانه بمشین جبر کو شرط نوی هنه او شر پفچون شری چکتاری حتى إيرو أو بسكريكي مزن لتركيا حل دكر أو 6 سال زيادة بفچوني الشري تشكتاري ما بين حكومة تركيا و PKK وانا جد كانبون سراس بكن ومجبور ما بيواجهوا كي آشتي دس بكن هاي تشقاز أو بيواجهونها ختمية ليه بلي دي ساجي بشر بتشك بسكريكي كرد حل نابه أو ديتنا ميا سياسية باش جبوي يكيجي أم دخازن سياستك نهو باش حكومتي تركيا هردم دبيجي ما بروسي آشتي دخوازين برزگريا كرد برقاين آشتي بيتا چارة سر كردن نگوش وصاد دخوازن چما حكومت دقل نگود نا آخابيتن نها أمي أصابيجن نها أو گفتگوه كو تي حاتي چي كرن أو بيواجوي چارة سري لبيش بيواجوي دا سياستي أو سياستي بنجهي سياسة حكومة تركيا مسألة تشك بردان بو جبو مسألة تشك بردان دبك محاطب PKK بجبر كنت يعني ما بس تاوي چارة سر كردنا برزگريا كرد نبو؟ أبز دبيجم لبي مسألة دا حكومة هنا قالك أو بو قالك جدي نبو جدي نا يعني قالك جران قاف دابيجم ببي أفاي نابه مسألة تشك بردان بس بسكريكي كنت نتني مسألة يعني چارة سر كردنا برزگريا PKK بو زيادة ترتو دخواز وصابي شري تشكتاري بو أمي وصابي بيج بەڵام هەندێک کەس دەبێژن ینی د ساڵە 65 پەدەگە هاتی تەدا مەزراندن تانووکە نکاریە شەقامێ باکووری کوردستان بۆ ئاشتەوایی جوو لە پێ بکەیان نها دمكي پەدەکێ باکوور لە کوردستان باکوور ئاوا بوو ئەو دەم ساڵە 1965 بوو ژبەر کو شۆڕشە ئیلۆم باندۆرێکی پۆزیتیڤ هەبوو لەسەر کووردا و حركة كردي لكردستان باكور هيدي جيش بو بشتي 27 سالة كو كردستان باكور دا بدنگي كيبو برای سرتاج يعني مروف دپرسی يعني پرسی چه دبیتن 65 تانوکا پشتوی پدکا مولتا یاسایی نیه وکی پارتکی قانونی لترکیا نکاری کار بکات او جای پرسه بله او مثلا بسكريكي منينة بسكريكي حكومتي دولتي تركيا كو حتى أما بيجن سيشار صال بري باندور لسر بلتي كرد هبو لسر چاند لسر سياستي وان هبو وقالك جاران حكم عسكري هاتبو وقانون بنجهي قانوني أساسي قالك وقانون بارتين سياسي مجال ندا بلام برس سرتاج يعني او قانون تنه بو پدکه نبو يعني هدفه بدفه بري و يعني مولتي ياسایی هبو کاری سیاسی دکاتر نو کنوینری وانش هنه لپرلمانه بله راسته لبله پشتی دامزاندنا پارتیا ما دو سکرتری ما پشتی هفدو ناب 5 سالا دا هاتن شهید کرد و قالك او دميدا آلوزين دنجي لكردستان باكو چيبو وجبوي يكي بارتيا ما حتى سالة 1981 بارتيا كي قالك خطبو لي برشتي سالة حشتي خباتا بارتيا ما لوازبو لي بشتي 51 سالة مثلا سال نينا ايرو لتركيا بارتيا CHP هي بارتيا CHP ونزيكي 6 سالة 40 سالة نكانه ببا اقتدار بله او پارتی کی ام بیجن سرکه کمار ترکیه آوا کریه
جبوی کی اگر ام نها در بازی قناغ پارتی کی یاسایی بن از اوسا باورم پارتیا ما ببا پارتی کی سرکه لکردستان باش. باکور او ادیا ما هي ئەگەر پەدەکە پرۆبلەمی زێدەی ئەو لەسەر نەبوونە قانون بیتن چما لەسەر ئەرزێ واقع دناف خەلکی دناف هاولاتی دناف جڤاکی پێگەیوی بەهێز نییە باندۆری وی زێدە نییە بله او پسکرێکی کی ریخستنیه گلک انسان من هنه لکردستان باکور و پشگیری سیاستی مدکن وکی میناک دو سال بری ما گلک چالکیان پیک آنی مثلا لدیار بکری ما بیرانینا سروکی نمر ملا مصطفى برزانی ما پیک آنی و به هزاران انسان بجدار بو اوا جاره یکمین بو پشتی 30 سالان 34 سالان لکردستان باکور غیری بلی پککه چالکی کی اوسا پیکات یعنی پسکرک اوه اگر ام باش بخبت بن در فتح مهبه پروژه هبه و امی پارتی کی یاسایی بن و در دور پدک همویان یک ریز بن اوسا باورم که پارتیا ما ببا پارتی کی الټرناتیو لکردستان باکور جبو چاره سر کردنا پسکری کی کرد با آوا کی استراتژی کی نتوی دیتنێەوە بۆ ڕەوشی نوکەین باکووری کوردستان چەوایە و دیتنێەوە بۆ حکوومەتی ئاک پارتی چەوایە ینی باوەڕ دەکەن حکوومەتی ئاک پارتی دیگەل حکوومەتین بەری جودا بووە سیاسەتەوەی دیگەل کوردان نها از سفتە لەگەل ڕەوشە کوردستانە باکوور دخوازم دەست پێ بکەم ڕەوشە کوردستانی باکوور ئێستا نەباشە ji ber ku yek piskirêkê hendekan hebû gelek bajêrên Kurdistan ew stratejiya hendekan hatin meşandin şerê çekdarî hat hundirê bajêr ینی دیگەل شەڕێ چەکداری نەبوون ناو باژێڕێ berê de nebûn şerê çekdarî li serî çiya bû lê kolandina hendekan hundirê bajêran ew استراتژیکی خطر بو و لگور پیمان ناونتوی حقی تو کس نینه لشکر انجی هیزین چکداری شر بین ناو باجران جبر کو بەڵام وەکی دەبێژن هیچ ڕێگایەک دەف کوردان نەبوو ینی بێجگە لە شەڕین چەکداری هیچ ڕێگایەکی دن بەردەم کوردان نەبوو ئەوە ڕاست نییە هەفتێ حەزیرانە 2015 HDP ket هەلبژارتنê û got min pêvajoya aşîtî pêşva bibim û gelek jî deng hat dayên xelkê Kurdistan û heştê hep parlamenterê wan hebû û AK Partî piraniya xwe li parlamento wenda kir dikarîbû li gel AK Partî koalisyonێکی چێ بکە ji ber ku meseleyê çareserkirina بەڵام دەبێژی ئاک پارتی نەخواست دگەلمە حکوومەت چێ بکاتن بەس ئاخافتنێکی پرۆپاگەندەیە سیاست بوو ینی لەسەر یا نزانم لێ بەلێ برێز سەلاحەتین دەمرتاش هەفتێ حەزیرانی بشەv پشتی زەلالبوونە ئەنجامێ هەلبژارتنê بخۆ دەکلارە کرد got ki ême ne amade ne li gel AK Partî koalîsyon çê bikin. Ji ber ku HDP hinek li bin bandora hêzin çep û Kemalîstan mabû û ew siyasetekî xeter bû. Çünkü li siyasetê de mirov nikane bibêje ez li gel wî koalîsyon çê nakim wexta ki tu li parlemenê amade bî pêwîst e tu hemû rêgayê ببینی که تو چاوا پسکرێکی خە پسکرێکی کورد ji بî îdia ketibû helbijartinê maalesef ew piskirêk pêk neanî lê belê alî din da jî ez dixwazim ya bêjim niha ferqê mabênî hikûmetê AKP AK Partî û hikûmetê din hene lê eger Kurd ferq çi ye mesela em bêjin îro em dikarin di Kurdistana Bakur gelek tiştan mesela em bêjin تلفزيون هي 24 ساعت بزماني كردي وشان دكه مثلا ام قالك باتين كردستاني ايرو چالكيا خودكن خباتي خودكن يعني امكانيتيا كاري كاري
آشتیانه سیاستێکی ئاشتیانە ئیرۆ لە کوردستانە باکوور زیدەترە لەگۆڕ دەمێ بەرێ لێبەلێ وەختاکی تە ئەو ڕەوش لە کوردستانە باکوور لەگەل وەلاتن ئەوروپا مقایسە بکی نەوەک هەرە باش یعنی gelek car dibêjin PKK bo mafên gelên Kurd li Bakurê bo durxistina supayên Tirkiye ew xendeq lê dayîne. Yani hokar bo berjewendiya Kurd e. Çima tu dibêjî ziyan bo Kurd hebûye? لەشکەر نەناو هەندێکادا بوو شەی لەشکەر نوکاژی هەیە و سەرکەت مالەسەر سەرکەت مەسەلە چییە وەختێکی سەرکەت معناوی ئەوە کە ئەو استراتژیە PKK ئەو گوتنین PKK نەڕاست بوو باشه استراتیژی و راستا استراتژی نەڕاست بوو استراتیژی و راستا وەکی پەدەکە تانوکە یەک کورسیەوە لە پەرلەمانی تورکیا نینە ئەوە چییە دەمێکی دەنگی سیلاح و پشتی ساڵە 1970دا ئەو شەری چەکداریە PKK دەست پێ کرد و چالێکیاوانی چەکداری هەبوو ji bo wî yekî hêzekî gewre bû lêbelê gewrebûn û dest wan de çek hebûn îro heta nika piskirêkî Kurd hel nekir PKK ji 84 heta îro şer dike lê tiştekî tû tişt bi rêgayê şerê çekdarî de destê xwe nekir بەڵام هەمی دنیا نوکە کورد ناز دەکەن هەمی دنیا یعنی ئەو دەستکەفتی PKK لە باکووری کوردستان هاتیینە دەست هیچ پارتێکی دن نکاری ئەو دەستکەوت ئەوە نەڕاستە ئەوە نەڕاستە ji ber ku li başûrê Kurdistan من بەحسێ باکوور دەکەم نامە tu dibêjî li cîhan piskirêkî Kurd li rêgayê نوکە وەرگرتنا تورکیا بۆ یەکێتیە ئەوروپا لەسەر پرسگرە کوردی وەستایە ne piskirêkî PKK li ser piskirêkî Kurd e ew fark e بەڵام ئەگەر پرسا PKK نێتە چارەسەرکردن تورکیا نکاری ببیتە ئەندامە ne pirsa PKK eger pirsa Kurdî neye çareserkirdin em jî terefê pirsa Kurdî ne hemû Kurd terefê pirsa Kurdî ye ji bo wî yekî em nikarin bêjin PKK û Yekêtiya Ewropa naxêr wisa nîne Yekêtiya Ewropa dibêje ku pêwîst e hikûmetê Tirkiye krîterên Kopenhagen nas bike divê derê krîterên Kopenhagen çi ye mafên demokratîk ê Kurdan bê naskirin bê naskirin بەڵام نوکە لە باکووری کوردستانی کیش پارت نوێنەرایەتی کورد دەکاتن PKK نییە هەدەپە نییە وەکی پرۆسەیەکە دیموکراتیک نوێنەرایەتی پرۆسەیە ئاشتیەدا PKK مەسەلەی وەکی من پێشتا گوت حکوومەتی تورکیە سەر مەسەلەی چەکبەردان لەگەڵ PKK دەپەیوە سەر مەسەلەی حەڵکردنا پسکرێکی کورد بە ئاواکی سیاسی هەموو ڕێخستن و پارتیên کورد لەوی مەسەلەدا تەرەفن یانێ ئەو ژی ئالینە بەێ بەرە سەرتاژ ینی نزانم یان تو چاوە دکاری لە خەڵک بگەینی ینی پشتی 65 پارتیوە دامەزرایە تا نوکە ینی بەدیلی PKK بۆ حکوومەتی تورکیا دگەلوی بە ئاخاوی هیچ پارتەک نینە حکوومەتی تورکیا ناچار بووە دیگەل کەسایەتین سیاسی بە ئاخاوی بۆ پرزگریە کورد چمانگۆ وەکی پارتێکی کوردی مێژوویەوە وستا مەزنە ینی نەبووینە بەدیلی جێن PKK ئەڵتەرناتیف بۆ PKK تشتێکی هەیە ئستا نەها لە کوردستانە باکوور باڵاییەکی مەزن هەیە لە سیاسەتیدا ئینسانên کورد لەسەر سیاسەتی شەر لەسەر سیاسەتی هەندەکان عاجز بووە ئابۆرییا وان تێک چوویە بە حەزاران بە سەد حەزاران ئینسانên کورد کۆچبەر بوو یانی پسکرێکی کورد بەوی ئاوایی حتا نوکە حەل نەبووە ji bo wî yekî li vê demê de PKK Bakur û partiyên din ku dixwazin ew piskirêk wek piskirêkî bi aşitiyane û ser bingehî netewayetî ji ber ku Kurd milleteke ye û welatê me Kurdistan e eger hetanekî Kurd em jî dixwazin li ser erd û bavan desthilatdar bin ewa siyasetî cuda ye. Egerin got dibêjin çek çareser niye ziyanî bo Kurdan hebûye belam Hak Part beşdarî hilbijartinên Tirkiye kir 100,000 deng hînen. Belam HDP karî nizîkî 80 kursî
دەنگی پەرلەمان بەدەست بخاتن یعنی ئەوە وەسانیە خەڵکی باکووری چەک دەخوازی نا وسانیە ئەم پارتیەکی کوردستانینە خەڵک پارتیامە باش دناسە و ئەگەر ئەم بخەبتن و یەکرێزیە خۆ پێک بینن خەڵک باوەریە خەڵک ji بۆ ئەمە زێرەترە ji ber ku em ser rêbazin partiyekî netewî ne demokratin û heta îro me tiştî şaş li xelkê xwe re negot lê bilê em îro dibêjin eger milletî Kurd di Kurdistanê Bakur dixwaze piskirêkên xwe çareser bike jiyanekî azad bimeşîne aboriya wî pêşve biçe li ser erd û bavê karan desthilatdar be xwe bi xwe îdare bike çare îlac pedeke Bakur e زۆر باشە ئەگەر 6 ساڵە ئێوە زیانتان بۆ کورد نەبووە شەڕ چێ نەبووە ینی کەس خین نەڕژای هیچ خینەک نەڕژایە بەڵام چ دەستکەفتێکی وە هەبووە بۆ خەڵکین باکوورین کوردستان ئێمە دخوازن دەستکەفتینێ ji بۆ خەڵکی باکوور تەلەب بکن نەها ji بۆ وی ینی نوکە دەست پێ دەکەن پشتی 6 ساڵە دەمێکی 65دا بەری دەستکەفتی وە چ بووە بۆ خەڵکین باکووری کوردستان دەکە چ کردە بەێ ئێمە پارتیە یەکەمینە لە کوردستانە باکوور پشتی 1938 ئەوە راپەرینە دەرسمی بوو داوی حتا 1965 لە کوردستانی دەنگتە بوو ئێمە ئەو دەمێ دەست پێ کرد و پارتیە یەکەمین سیاسی بوو کە لە کوردستانە باکوور ئالا کوردستان کوردایەتی دڵدایە و هەموو لێیانگەری وی ئەندامی وی هاتنە گرتن لێ ئەو پارتی دیسا خەباتی خۆ بەردەوام کردە و 11 کۆنگرە پێک ئانیە و گەلێک جیادا خۆت بووە باشە ینی کاتی من زێدە دەچن دەخوازم بپرسم لەسەر پەیوەندی و تێکەلیە بارزانی و ئەردوغان ینی بارزانی دەست پێشخەر بوو بۆ پرۆسەیە ئاشتی نزیکبوونە پەکەکە دەگەل دەوڵەتی تورکیا گەلێک جار لە باکووری کوردستان ڕەخنە دێنە گرتن لە بارزانی چمە لە باکووری کوردستان خەلکی کوردستان بارزانی ڕێخنە ناکە پەکەکە و لیانگەرن وی ڕێخنەی وان هەیە ئەو ڕێخنە پرۆپەگاندایە چما ji ber ku siyaseti barzanî demekî hat Diyarbekirê û meseleyî pêvajoyê da û gelek tişta da ew siyasetekî serkewtiye yek duemîn birêz Mesûd Barzanî serokî Herêmê Kurdistan e Herêmê Kurdistan û Serok Barzanî îro aktorekî siyasî ne tenya li Rojhilatê navîn li cîhanê jî qedrê qîmete û gelek pêwendiyên wî serkewtû heye û tesîra wî gelek bilind hebû ser meseleyê pêvajoyê da ji bo wî yekî ew pêşveçûyên xelkê Kurdistan nedijî Barzanî baş eger wisa çima û axaftin li Bakurê Kurdistan zêde rengîn e dibekî nabêşin yani na wisa nîne xelk li Kurdistana Bakur Barzanî hez dike demekî me bîranîna Mella Mustafayê Barzanî nemir çêkir li kolanên Diyarbekirê de her derî li bîlborda da resmê Barzanî ew têkelî qazancî hebûye bo Bakurê Kurdistan yani têkeliyên Barzanî û Erdogan yani qazancî bo Bakur rewşê Bakurê Kurdistan baştir bûye niha dixwazim mînakekê bidim demekî cenabî serok hat bo Diyarbekir bi hezaran însanê Kurd çû pêşwaziya wî kir be ala Kurdistan û carê yekemîn Serok Wezîr Erdogan ew demê got xêrhatin kir ji bo serokî Herêmê Kurdistan piştî wî siyaset bi avakî de hat guhartin û piştî hatina cenabî serok mesela min rabûm li hemû televîzyonan da min got em wekî platforma demokratîn Kurd dixwazin Partî Demokratîk Kurdistan ava bikin yanî siyaset ji bo Kurdan di Kurdistana Bakur li Tirkiye bi giştî nerimtir bû ew bandora siyasetê cenabî serok Mesûd Barzanî bû yek û bandora wî gelek pozîtîv heye ser meseleyî prosesa aşîtî û hatina menga 11 dîsa pozîtîf e ji bo hemû Kurdan ji ber ku
او وکی سیاست مدار وکی سروکی هرم کردستان د ترکیه تی پیشوازی کرین و پیوندی ناو دولتان دا گلک باشه و ایمه کرد تجار باور نکن دوا پرسیارم ئەوە دەبێتن پشتیمانی ئەردوغان لەسەر کورسیە دەستەڵات ڕەوشێ کوردان چاوا دەبێت لە باکوور پشتی دەسەڵاتدار بوونا ئەردۆغان لە تورکیە 2002 وردا باشتر بوو وی داویدا ئەو شەری هەندێکاندا gelek alozya çibu ime rexne dikin çünkü ew şereki ne li gor hinek yasayên internasyonalî bû rast e dibe ku hinek tişta bê çêkirin lê bajêrên Kurdistan xiraba bû yek û ji bo helkirina piskirêkê Kurd da birêz Erdogan piçik dereng kir yani ew mesele bi zûtirîn hel nekir. زۆر باشە سەرتاج بوچاک سەرۆکی پارتی دموکراتی کوردستان باکوور gelek سوپاس کە لەم پرۆگرامە بەشدار زۆر سوپاس. بەڵێ بەڕێزانم ئێستاش دەچینە ناوبڕێک و دوای کەمێکی دیکە دۆسەی ڕۆژئاوایی کوردستان دەکەین. جارێکی دیکە سڵاوتان لێبێت بینەرانی بەڕێز دۆسەی دووەمی باسی ڕۆژ دەکەینەوە کە تایبەتە بە ڕەوشی هەنووکەی ڕۆژئاوای کوردستان و ڕەوش و بارودۆخ لە نێوشاری قامیشلۆ و داهاتووی ڕۆژئاوای کوردستان لەگەڵ بەڕێز نووری بریمەوە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دموکراتی کوردستانی سووریا گفتوگۆ دەکەین. بەڕێز بریمەوە بەخێربێیت بۆ کوردستان 24 من دەخوازم دەستپێکی لەسەر تەقینە ئیرۆ ئیشاری قامیشلۆ بە ئاخابین دیتنەتە لەسەر ئەو تەقین چ بوو؟ دەستپێکی سەرخۆشی بوو شەهیدên قامیشلۆکە بریندار دixwazim û hêviya tunduristîk baş bû birîndara çunkê bi rastî şehîd jî gelek in ser pêncî ketî û birîndar jî 167 birîndar heye jê hinek birîna wan kûr e. Du ême ez bêjim ev meczera ev kirdarê terorî evê ku îro li Qamişlo bûye helbet dijminê Kurda ne cîhetik tenê kirî Daeş gotî min kirî û Daeş gotî çinkê Quwat Sûriya Demokratiyê li min bicê nazanim çi kirine li filan derê çi kirine ême jî em heyfa xweş Kurda vedidin. Lê binirînê me bê Daeş bi tenê nikanê cerîmetik wisa bikî. کیژ لە پشتی ئەو کارە Yani ew lorî kamyonê mezin ew ê ku tişta bar dike ew kamyonê mezin eslan nayê wagerekê ew yani camiya Qasimo û beramberî camiya Qasimo ewa ciyê dukana ciyê کیژ digel Daeş destê wî hebûye lew teqîn yani rast bêje her yani nema tiştên veşartin rejîma Esed û Daeş her du digel yek ek xetin yek xetin ama şer digel yek dekin çawa yani ew seyarej lew ji waw milî hatî ji dwara hilêliyê û dwêra ciyê seytareyê nîzam hatî seyarak mezin e ça ew seyara derbas bûye baş e yan ew seyara li nav gereka camiya Qasim û tertîb bûye û tevxîx bûye û bombekirinê yan jî ji dervayê Qamişlo diriya rejîmê Nûrî yani hemî roj dizanin yani Daeş û rejimê Sûriya digel yek şer dikin çawa bo lêdanê Kurdan yani harîkar divê da eger rejîm nebe Daeş bi tenê nikanê di nava Qamişlo da beramberî mizgefta Qasimo kezeba Qamişlo wêre çima Daeş dikarî li Almanyê teqîn çê bike li Fransa çê bike çima dibî li Qamişlo zehmet axir teqînê hîzam nasêv tişteke teqînê baysikilê tişteke motor piskilê tişteke teqînê lûrî ev lûriye ev kamyona li bamel Qamişlo em jêr dibêjin kamyon ew kamyonê mufexex ew ê ku ji hêla rejîmê ji hêla diwara hilêliyê û hêla metar de werê li pêş mizgefta Qasimo di nav wa cadak şeعبî ye dûkanin xudre ye filan e xelke gelek e yani ew seyarê mezin bu wî rengî werê û di çend hac zara derbas bûye baba hacizê Sotorol wêrê heye ê rejîmê heye ê YPG virda heye başa ev çawa derbas bû çawa hat teqîn me tirsî li ser ayîndeyê Qamişlo heye biyame bê
يعني طبعا مسترين توانباري مسترين كرداري تيروري ليرو جافاي كردستان بيشتر بويا موتوركا حزام ناسفكا لا مسترين عمليه ارهابيه مسترين عمليه ارهابيه از بيجم ما بستك جهه ما بستاوان كرد القامشلو نامين ما بستاوان قامشلو فالا ببي ما بستاوان خلكي ما كرد قامشلو باركي وعرب ورن دوسا كردا وتغيير جوهرتنك ديموغرافي دروجافاي كردستان دا بطيبتي القامشلو العفريني الكوباني بخازبن لانها مثلا قامشلو دافي كردايا قامشلو مستهدفه قامشلو ببرينا اف ما بستي رجيم يجيب جيتي وما بستي داعش جيب جيتي كو كرد جي قامشلو بالرافن بله يعني چود تماشای آسایش پیدا دکی لقامش لو يعني تو وصاد فكري آسایش يعني هاریکار بیتن درگاه خوبه کرد بی گلک جار نگو دبیجن گلک جار دبیجن نف آسایش قامشلو داخل کی عرب هن من از آسایشت بخا یانجی چکدارن پیاده توانبار ناکم چکدارن پیاده لی تیو واتای کو چکدارن پیاده نما بتنه کانن برگری روجاوای کردستانی بکن دوی بشکل کی حزبوی تنگ نما بفکرن دوی شریکاش خارچی بکن ما حفت حیش 10,000 پیشمرگی روجاوای کردستان لویل سرنگری شارن للربيعنا يعني دوري قامش له ب 6 كيلومتر سينورا كي بدراوين دنا بري مدى هيا بشتي سايكس بكو سينورا يعني تيوا واتهيكو از آسایش و چکدارن پیاده توان از نابجم وان يعني مختلف وك جناب تكرم كري عرب دناف دا پرن هنك دبيجن ريجي عرب دناف آسایش پیاده دا نها سر سده 5 و 6 و 7 عربه دناف يا بقى يعني عرب كتنا ناف آسایش يجي او عرب جي اثبات بيا برز نور يعني با ما راست يعني بآخابين يعني پیدا او همی دسکفت هیناین لروجاوای کردستانی او همی تاخین و باشرن کردین رزگار کرینا هنگو قد نابیجن دستیوان خوش بی اگر جارک تقینا قصاد چه دبی يعني الدنيا لسروان كاول دكن دبيجن وصاد بي قامش لو دزدد شي نظام اوان من بجوا رزقار دكن شو قامش لو دزدد يا كم تشت بيدا عردك لروجاوای كردستان رزقار ناكري رجيمي تسليمي وانكري شو ببلغي تشي رجيمي اسد قل اسايش لشردان اللي قامش له قرباني هم لا تعجلناك لعفرينه لكوباني لجزيري رجيمه بهارا 2013 هري من كردي تسليميه بقى كرن وقلت تو اداره بك وك مربعات امنيه سي مربع امني وحتى انا رجيم دبيجي كانجي از بحزب از باش اگر وصاج بي باشتي تو خاكي خو بدز بخي خرابه اخر انها ندست باشا وقتي قلت تا رجيم نها در البيش تهبون يان پیادت ناو مالا کردی کتر وما وک انجمن اجتماعی کردی وک پیاده پیک و رژیم جناب خاکا خدر خسته رژیم و عرب و سوتور و موتور و صنادید مکس ناو خاکا خانه دیشت وقتی ام پیک و بنا در الپیش پیاده یان جی هر ملی رژیمی به دست رژیمی دا آنها تدی چه تسریوی تدی چه دبی یعنی تشتیگ مش پیاده دخواست و املا زال دخواستن پیاده حزبایتیات تنگ نکه شریکاتیه بکش دست پیکه آنها جی پیش جامعه قاسم و تزانه چی بو؟ چی قاس خوب پیشاندان لقامش لو دبون؟ لپیش جامعه قاسم و دبون او کذبا قامش لو جامعه قاسم و چقاس شورشوانی ما هبون لویره جنازه مشعل تمو وقتی چی بیا خلکی خوب پیشاندان کرن لویره شهید کتن جامعه یعنی وقت چاوا جیکی مقدسه بنسبت کرده ایرو و یان آسایش پیاده مخترقه یان نکانن برگیری رژیمه تحت چه بیجه پیاده چاو توانباره چنکه بتانه تصرف دکید بیجه از حاکم و المحکوم اف غلطه نما يعني اف كرداري تيروري افيكو ايرو بيا اف دهيلي باشا خوازن يعني قال لك جربر برسن بيده وصاد اخافي اگر ما ريقا بدين ببيجمرجين روج افاي بين باجيرن روج افاي مد ترسين شري براكوجي تشي بو تشي
کاکە دەبێژن لە باشووری کوردستان شەڕی براکوژی چێبوویە من ناخوازین ئەو مۆدیل جارێکی دل لە ڕۆژاوە باشە وەختی عەرەب وەرن ناو ئاسایش خۆبەخش بن عەرەب وەرن ناو یەپەگە شەڕ چێ نابێ وەختی کورد خەلکی قامشلو وەرێ ناو یەپەگا قامشلو خەلکی عەفرینێ وەرێ ناو یەپەگا عەفرینێ خەلکی کوبانێ وەرێ ناو هینگا شەڕ چێ دەبێ بۆ چتە عەرەبا قبول دکێ یا ئاسایش یا یەپەگە بۆ چتە عەرەبا ناو خۆدا قبول دکێ و ئیر و ڕوو عرب خیانەتی بتارا دکن و دیلن لوریک دەرباس بێت جامیا قاسم لۆ دەتەقی بۆ چتە پێشمەرگە ئەشرەف هێز باشە چ گەرەنتیەکەیە پێشمەرگە بێتە چ گەرەنتیەکێ پێشمەرگە بشتە ڕۆژاوا شەڕ چێ نەبی دناوبەرە پێدە و پێشمەرگەی کوردستان بۆ چ شەڕ چێ ببێ کوردن ئنگۆ دەبێژن دەگەڵ ڕژێمی بەعەس پێدە پەیوەندیوی هەیە یعنی ئنگۆ بۆ سا دەبێژن یعنی وەکی پێدە وەکی یاریەکە دەستی ڕژێمی بەشار ئەسەد بی ئەم دەبێژن ئەگەر پێدە لە خاڤەگەڕێ و لازمە خاڤەگەڕێ و گەرەکە خاڤەگەڕێ جارێک دن شریکەتی قبولکە ئەگەر قبول ناکێ ئەو تهمێک و ئەم دوان دەدن ئەم بێژن دەستەکەی ڕژیمێنە ئەو لەسەر وان ئیسپات دەبێ معناخۆ تێواواتەیە و ڕژیم قبول ناکێ پێشمەرگین ڕۆژاوای کوردستانی و یەپەگە پێکڤات خەندەکە کێدا شەڕ بکەن تێواواتەیە و دەستی دژمن دناف تەرەفەکیدا دژمن ناهێلێ دژمن نها دایی بەرخا ناوێ یەپەگەژی گۆڕیە کری قوات سووریە دیموقراتیە وێجا ئانهاژی وێ تەقینات چەند تەقینە لە قامشلو بکە یەکێل عەمودە بکە یەکێل فلان دەرێ وێ خەلکی کورد ژناو هەرێ وێ ببێ منطقاک عەرەبی و ئانها بخوا دەبێژێ ئەف فێدێرالیا ڕۆژاوا ناوێکی متەخەلفە ڕۆژاوا فێدێرالیت شەمال سووریا نها ناو لێ دەنن فێدرالیت شەمال سووریا و فێدرالیت غەرب سووریا وێ چێ بێ فێدرالیت جەنوب سووریا چێ دەبێ یعنی تێواوات هەیە نەکو تەنێ شریکن بڕژیمە بەشکن ژ ڕژیمێ تێواوات هەیە دەستکن بەڵام ئەو سیاست بۆ خەڵکین ڕۆژاوایان کوردستان زێدە قازانس نەبووە نوکە پێدە ینی خەڵکین ڕۆژاوا نوێنەریوان هەنە لە رووسیا ینی گەلێک وڵاتین دنیا دگەل پێدە دەئاخابن بەڵام وەختێ ئەم یەک بانە نوێنەرێل ئەوروپا هەبال رووسیا هەبال ئەمریکا هەبال وێرێ هەبال وێرێ هەبا ئەمێ پێکوانە ئەمێ ڕژیمە ئەسەد مەتاری قامشلودا مەنە دهیشت حەلەبێنە مەل هەر عەردەکی وەختێک ئەم پێکوانە ئەم ناو ماڵا کوردی دابانە وەختی ڕێکەفتنە هەولێرە یەکی احتیرام بە ڕێکەفتنە هەولێرە دوو احتیرام بە ڕێکەفتنە دهوکێ دەستەیە بلند و چێ ببە و دێ و پێکوە وەختی ئەم پێکوە بانە ما ڕژیم لێرێ نەدهیشت مە سینوورێ کوردا چاوەل vêrê پێشمەرگە سینوورێ کوردا ji xanqînê heta şengalê dipارêzê و nahêlê pêşîk derbas be elhemdulillah aştî û aramî di siha pêşmerge û cenabê Serok Berêz Mesûd Barzanî da li vêrê teqîn li Almanya dibin li Fransa dibin li filan derê li vêrê nabin çinkî pêşmerge dike em hez dikin û em aniha ji vir da ji televîzyona we da pêşinyar dikin ku pêşmerge herê li gel YPG sînorê sînorê biparêzî ji Qamişlo ji Rebî'a da heta Efrînê sînorê Kurda biparêzî divê sînor werê parastin ji vir û pêva eger sînorê Kurdistana Rojava neyê parastin wê hertim teqîn bibin. Berez Nûrî gelek car yani ev teqîna dibe signalek bêjmara dibe înzarek bêjme her du tarafara ku em xwe muracae bikin em li hev vegerin. Baş berbest heye def serkirdeyên pêda berpirsên pêda digel pêşmerge yani digel we yani kombûn çênika yani digel we hêzek çênikatin kombûnên bûn berê beran berhem niye yani mebestê min ew e yani kesî din heye li ser pêda biryar bide bêjîtin me naxwazin pêşmerge bêta Rojavayê Kurdistan yani ew siyasetî Kurdan e bixwe yan dereve ne eger destekî derva neba eger destek di ser peyedara neba ez müteekkidim tijî müteekkide cada Kurdî ew dest û behs dike kî ye raya giştî Kurdî giştik dizanê ihtiyacê Kurdistana Rojava îro bi pêşmerge jî heye bi YPG jî heye wextî YPG qebûl neke wextî peyede qebûl neke mena xwe aqilekî ne Kurd e
تشتكي دي هي واوجي نماي فشارتي نماي هما هنجيد نابري رجيمه وبيادة هي رجيمه اسد بيشمرقه قبول ناكي برز نوري يعني پێدە شتێکی مەزنگۆ داوا ناکە ئەو دەبێژی با پێشمەرگە بلا با بێتە سنوورێمە بەس با لە ئیتلافێوە ینی پارتیەوە فەکشێنن پارتیوی لە ئەنە کەسە لە پارتی يعني لە ئیتلافێ فەکشن يعني انا كسا نميني اوبوزيسيون سوريا بله. ابرا ايماج دسبيكي داما قوتي قالي كرد وقالي عرب وقالي علوي قالي شيعي سني نازل سوريا اف قلانا افنا همو دجي رجيما اسد چونكي رجيما اسد رجيما كا ديكتاتوريه بەڵام ئیتلاف نوکە يعني تمام، ئیتلافێش باژێرن کوردان بۆمباران دەکە تمام ائتلاف او اوبوزيسيون سوري ام ند بيجن بهشته وجنته وجنتي هاتنا اماد بيجن اوبوزيسيون سوري اوجي وك رجيم يعني رجيم اوبوزيسيون تقريبا يعني نريني خوج كردارا انها هنكي ائتلاف باشكري رجيم اسد اخر حكومه بيش دو حفته حكومتك تشيكر كردك ناخستي باشه تشوا تجمرات بيجي ورا اوبوزيسيون برده برجيم را بقر اما ام خندقا رژیمه کملگاه نيف دولتي امريكا ام اوروبا ام اف خندقا ام نه خندقا رژیمه و ایراني گەلێک جار دەبێژن بەڕێز نووری گەلێک جار دەبێژن ئەوەی ڕزگار بووە ینی پێدە ڕزگار کردە لە ڕۆژاوا پێدە ڕزگار کردە بەڵام هەندێک عرض و تاخێن کوردان دەستێ داعش و ڕژێمی بەشار ئەسەدە چما پێشمەرگە تێکەلێوی پێشمەرگەین ڕۆژاوە تێکەلێوی دیگەل تورکیا باشە چمان ینی نکاریتن بێتە ڕۆژاوە حیا وادقی ام دبێژن ئەگەر دەرباسبوونێک پێشمەرگا ناو ڕۆژاوای کوردستانی هەبێ دەبێ بە هەماهەنگی بێ يعني نقول دكارن يعني دكارن ببي بإرادة بيدا بتشنا رجاوة ما تشيا نها بيشمرجي مال ربيعنا الفي ملينا ها او ديل يعربيل تلكو شرينا يا بقى اگر ام شر بخوازن و ام براكوجيه بخوازن ام دكانن برياري بدن با پێشمەرگێ ما درباس بس ام ناخوازن ام حزناكل و براكوجيه بكن چونكي بري عرب مدكوجن ترك مدكوجن فرس مدكوجن ام جهارن براكوجيه بيا ام براكوجيه ناكن وكيدي حتى فادقي چ بريارتنا پێشمەرگە بێ هەماهەنگی بچکدارین پیادارا در باسی ناو روجاوای کردستان بی اگر ایما نه ریزگرتن با الخونه کردا و نه ما ندیت با کوبراکوژی قدغه نه امزودا در باس بیبانا و پێشمەرگێ ما حاضرن يعني هن بيجن نو كما ترسيك هي لسر روجاوای كردستان او صبرا حتى كيش دم يعني دوام دكاتر زاني موضوعي صبري ماجي غريداي بروشا سوريا همي روشا سوريا غريداي بروشا روجلاتا نافين روشا سوريا انها ندستي سوريا دا ندستي رجيم دا ندستي اوبوزيسيون دا دستي كوملغها نيف دولتي دا روشا سوريا غريداي عراقي غريداي يعني دو توجهنا هنك دبيجن حلول سياسيه سياسيه ببن نا هندا كسي دبيجن سوريا ناميني وي برشا عراق ناميني لبنان برشا يمن برشا ليبيا برشا يعني روجلاتك نافين تشتكي يعني نا موضوع ما ماجي وك انكسي وكرد ام لصاله صابرين ام المهاجي بصبرن يعني معقولين امبوا قال لك جار تفدمو انا كس كومبونيان تشكر لهفليره لدهوك كما او يعني كومبون درنجامي وينبو ام دبيجن خلككي دن دروي اراده كردا ندهشت مالا كردي ببيك وحتى نهي لمالا كردي ببيك لروجاوای كردستان جي دجمنه كردا نهي المالا كردي ببيك والباشوري كردستان الفيري نهال فيري ديسا دو تاور هنا تاورك برا سرخوبنا كردستان داري برا راغاندنا دولتا كردي داري تاورك جي دبيجي كابلا ام بغداد بن لبامجي بيادب بشاميرايا ام بشامية بلام اوان دبيجن انا كسج لتركيا نزيكا كاد تركيا لباكوري كردستان كرد دكوشيت از دبيجم بيادا جماني زيكترش تركيا فا يعني بيادا مقراتي خال الشامي هيا لبغداد هيا للطهران هيا لأنقرة هيا لحر تشارجي دجمني كردا بيادا مقراتي خانه اما مقراتي ما نال الشامي هنا نال أنقرة هنا أم واضح بيجي نال أنقرة هنا نال طهران هنا نال بغداد هنا أم غريداي هوليرنا غريداي كوملغاني في دولتنا أم نونرتيا كردا
لجنيف ياك وجنيف دو وجنيف سيدكن ناف كوملغاها نيف دولتي انكسي انجمان اجتماعيه كردي انجمان اجتماعيه كردي نونرتيا كردا لناف كوملغاها نيف دولتي او كوملغاها نيف دولتي او ايكو فايل سوريا نها دستي واندايا ندستي زۆر باشە. وهيدا ورجيما اسد باش نظام كده با دوو ماهی پرسیار بکەم بله هیوایەک هەیە تەفدەم و ئەنە کەس جارێکی دن کۆم بن کێشەی نێڤبەرێ خۆ چارەسەر بکەن اگر نعم، پیدا بروان. خا مراجعه نكي واگر علاقه خا رژیما اسد وتواري ايران وروسيا ونازلم شي اگر وا علاقه وا نبره اگر علاقاتي خوش رژیما اسد نبره رژیما اسد قبول ناكي تجاره انكسي وبيدا بيكفا ريكفتنا بكم بيكفا غافا باوين تجاره رژیما اسد باش. قبول ناكي پێشمەرگە دەرباس بن اگر پێشمەرگە دەرباس بن بەری براکوژ ببێ طیرانی سووریا و طیرانی رووسی ویل پێشمەرگە باش بدن ناچارم ئەو پرسیارش بکەم ئەوەستن پرسیارێکی دیکەشە نوکە نزیکبوونێک دناوبەرە تورکیا و رووسیا هەیە گەلک جار دەبێژن ئەو لەسەر حیسابی ڕۆژاوای کوردستان ئەمگۆژ ئەو مەترسیەتان هەیە لەسەر تابي نها نتاني وسا ناوبري تركيا وايران هي ناوبري تركيا وشام هي لو انا اتفاقيه اضن دوتشي بي لو انا اتفاقيه الجزائر دوتشي بي مانا دشمني كرده هر كار دكن شول دكن تي وواتاي كودري ناف مالا كردي يك بي مالا كردي بريك وبيك بي كي بي دوستي كي جزائر دوتشي بي اضن دوتشي بي تشي بي اگر ريكفتن ناف مالا كردي مالا كردي يك بي كسب كردان كاني بەڕێز نووری بریمەوە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا زۆر سوپاس بەڵێ بەڕێزانم سوپاس بۆ ئێوەش کە کاتی خۆتان بە ئێمەدا